sengizokhengela umbhayimbayi wetshaka udubule indaba zangakini khona uzombona njalo 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 uzombona njalo uzombona Tembala njalo uzombona njalo 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 uzobona Tembala njalo uzobona njalo 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 phela wami uphethe ingadlanga into ongayazi uphethe inyakanya indoni yamanzi lesisiphalaphala noma benzonda bembeka amaba njalo njalo phela wami uphethe ingadlanga Yithi-ke siphethelana sonke izinto zabantu zilungile ziyabala manje zi-ready. Ngicela uqale si-ready na. Indaba kawa usuyazama intombi engalakade ave ngikhuluma njalo njalo oh njalo sengizokuthengela umbhayimbayi wetshaka udubule indaba zangakini khona uzongibona njalo 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 uzongibona njalo uzongibona Tembala njalo isibusiso senkosi uJesu